Isukanon ti katarkukan intero a pagilyan. Di na pulos ti nagdaran ti kinalalaki na. Junior iti nagana, boy kapoy ti alias na. Ngemadday padamag ko, bidot amin dayta. Sang pulo ti tawan na idipim mo sa iday di amana. Siya kundi makalan na takabsat ko ni tatang na. Malagip ko laon unay, bilinday di amana. Barok umuna akon, si kanton ti makaamong. Ikaring kadinak kong dinaktuladan na barairong. Lisyam ti makiriri wen balong. Saan kinatarkok no lisyam dagita nalalastog. Kitang kanyak agbababawi anak kapupok. Haan akina malalaki makiriri barong. Adda nasarakan na babae kap ne kana. Asawa nga makaawat di kinatarkok na. Na minsan nga napanagubra nilooban dat pagtaengan na. Ni bakit nat nadanunan da sapay taluda. Nasangkatan ni Junior ni bakit na nga aglulwa. Pisang-pisang ti kawes na kasta unay ti kigtot na. Idikwan adda ginawat na tayladawan ti amana. Kimaro ti ladingit na taadda timek ananggeg na. Ikarim kadinak kong dinaktuladan na barairong. Lisyam ti makiriri wen balong. Saan na kinatarkog no lisyam dagita nalalastog. Kitang kanya kagbababawi na ipupuk. Akin na malalaki makiriri barog. Kinatawaan dalang isuna pag iinuman nagsarakan da. Timak derpay atay maysa taagsin na batak tenga. Rumwar kumani Junior tarko ka nga talaga kunada. Nga makapleng di kinaulimig taimbalonat na lang ba't kayang terwangan. 20 atawan met nga isukat nagtep-tepel. Ket itan iti kanitunan iparaman nan kinatarkot nan. Idi pimanaw jay pagiinuman natumba amin nakalabanan. Kunana para king kabakit inted nan tayo maudi adanog nan. Sana man yung kinuna ingkarik king katatangjak atuladen naglabasam. Lisyak makiriri wen tatang. Ngem di nakbabalawen no aglagsingat man bilang. Amok asyak metket maawatang. Kinalalaki nasken inak takdalan. Isukanon ti katarkukan intero a pagilyan.